بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ربنا أخونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. मेरे बरकत तेरी मजिदी होगा और वाहक दक्काल में थी ईमान कमुगे रुकन तौगे तेरे वर मुहिम रुकने कमुगा वा अदो गदर ईमान लोबेती अपना तुन्ने गदो गदर के वाहके थी ईमान कमट तका एकमोगे मालूमात और उन्हें रंगला दिबिसा और वर मुहिम कमे हम या इकुगा अदो गदर के मौलू की ए मौलू के जातुगा हस्सास कमे के सुन्न मौलू रक्कातिरिवान जेहे रक्कातिरुवन तके ए मौलुआ गुलिगे इफाट्टन जे निंगण तके अलगोन्ने इफाट्टन जेहे कमे कदो गदर ईमान बुमुगे ब्यागे तेरेगा गायबं ईमान बुमुगे अंद तके बेस निमेनेगे निबदे अल्लाह तबारक व तआला या अलगोन्ने फुरिहम मानागा ईमानुगे अहुदु बेरिन्न देवेनी ईमान कमुगे रुकुंतक अलगोन्ने नितुगाडिं कबूल को तेदुको ए रुकुंतकं अलगोन्ने फुरिहमें ईमान बेरिगे ए रुकुंतक की अलगोन्ने एम्मे दन्न रुकुंतक मैं अल्लाहं ईमान बुमा एकलांगे मलाइकतुन्ने ईमान बुमा बावलेबि वेत्तक ईमान बुमा फनुगे रसूल बेकदुन्ना ईमान बुमा हेव मिंवरा नुबा मिंवरा नुवद कदवा गदरन ईमान बुमा आखिरत दुह ईमान मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरिहा अल्लाह के वही के मलाइकता जिब्रील अमीन एद्दुआ वडागे नबी इंसान के सूरत वडागे मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी बेकलुन्ना आयकुगा मजलिस कुरब्बनिको वडागे गोता वडागे ककूफुल जस्सवा कुरिफुल मतीगे इशींदे वडागे एकले फान मुहिम सवाल तके कुरब्बी मशहूर हदीस जिब्रील ये गोतुगा मशहूर फावा हदीस कुलुगा जिब्रील के फान मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सवाल कुरब्बी इस्लाम कमकी को बातो ईमान कमकी को बातो एहसान तेरी कमकी को बातो ए हुरिया सवाल के जवाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिब्बे एगे तेरेगा ईमान कमुगे बा सवाल कुरवुनीमा नवत ईमान कमकी को बातो सवाल कुरवुनीमा अलगोर पुरी मेदन नबी ईमान कमुगे हर रुकुम नवत हकंत या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान को दिव्वी हेगे तेरेगा गदवा गदरगे वाहक गदवा गदर ईमान बुमुगे वाहक नवत हेव मिंवरा नुबा मिंवरा ईमान बुमुगे वाहक वेस इवेनि फाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब एरवी कोम्मे फहरिग्गा जिब्रील गफान विदालवनी सदक्ता अलैहि खान की हद्दवनी के दुफुले सहाबी बेफुल हाराम अंतरिस वेगिन एमंदर बलहट्टागे तिब्बेवी ಏರುಗೆ ಬೇಕಾದನ್ನ ಈ ಕೊಂಬೆ ಕಲೆ ಇಂಗವಡ ನೊಗನ್ನವ ಇನ್ಸಾನಿಗೆ ಸೋರಾಗ ನುದನ್ನ ರೀತಿ ಪೇರಾಮುಗ ಹುಣ್ಣೆವಿ ರೀತಿ ಬೇಕಲಕ ವಡಾಗೆ ಸುವಾಲ್ ತಕ್ಕುರೆ ಎಗುರಿ ವಡಾಗ ತುಮು ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಎಬೆ ಕವನ ಸುವಾಲ್ ಕುರೆಬಿ ei ಕೊಂಬೆ ಕಲೆ ಕತಿ ಬೇಫುನ ಇಗವಡನ್ನವಾತು එහෙන් රෙබෙෆුන් විදාලවනි නේගේ හදීස් කුරබි අතාකුම් ජිබ්‍රීල් ලියල්ලිමකුම් දීනකුම් जिब्रील के फान वडा गतिये तेगामी हुन्ना दीन गन्ना दे बुमत्ता कोमे कसनी हदीस कुलुगा
qada qadaruge wahaka eba ehma iman kan furihama nuwe nota imanuge ahuluweriya kan nuwe qada qadara furihama yan algon men iman wege nuniya defulunne qada qadaruge mi de lafzu qada ya qadaruge mi lafza algon men balala iruga are bahuga mi lafzu beenum kurave vettaka balala iruga khulasa yaki qadaruge maani yaki minbar kadelu minbar kurave qada ge maanage terega kankan nimmevon kalugu kurevon kankan ijad wujud kurevumuge maanaves eba imene komyakas qada qadaran iman bume gunima jumla gotegga algon men engembi kamaki Allah tabaraka wa taala ekalaange azaluga pesumennuwa ilmuga ekalaange denuwodigenwa kantattake waakan ekalaange denuwodigen waakan ekalaange kantatta bumuge ma kuri kankam waane huriha gote bani liuwwafaka kadaluwwafaka hama eya ekuga ekalaange komme kame korebbumuge ekalaange irada wujuduga higa huriha kama kiwes ekalaange irada fulun higa kankan ekalaange irada fulun beeru ebbes kame nuhiga kan ane kamaki Allah tabaraka wa taala kan huriha ette kaludu koraba verifara mikankan hituge adin teduko gabulu korumaki ei qada qadara iman bumuge terega algon men gabulu korange kan emvima minwaran imam algon men divehin mege maana pura iruga me adu iveni heo minwara noga minwara imam algon menge terega bay befulonna dumati mihen kiyalewunu kamuga vies bay paharam mi guneveni kosek kame mige mi dehawani kosek kame eha bodakan ege hennen giyennuwe nuwata ma bodan ekan kama deterega visnawa hennen giyen kudakudakon algondu ekamabdes ali alwala na heo minwara noga minwaran imam gume mi guneveni heo minwara ki insanage nisbatun emiha beenuwa kan misalaka kiyawa hujjatu imtihanakun faaslu eyena beenuwa goy vyapari veriyako ena vyapariga kamiyabu eyena beenuwa ne goy masveriyako eduwa ho rangala masverikan koravu eyena beenuwa ne goy ehema enage nisbatun eyam nikiyani hiyo kan ena ede kan ena beenuwa kan ena yak rangal kan dennoti nuba minwar ki emiha beenu nuwa kan emiha nede kan ena beenu men nuwane baliwa ena beenu men nuwane enage timage meku niyawa ena beenu men nuwane vyapari kora mihaku vyapari banguru wa ena beenu men nuwane mahaggossa lobo fissagen ula pebbesitte nubeni anna eme enage nisbatun ei rangalu gotennu ehemwima mi dehala insana mi meduweri wani emiha beenum wagoy nuwata beenum nuwagoy algon min ima mi wani mi degotab wes mi Allah ge minbar fule algon min ekapadu ne emma heo minbara nuga minbara ima bumuga tima beenum gotak kame dima vejjaya alhamdulillah Allah ge minbar fule kala ge timanneya mikamuga pahikodde timannage moro kamakon timannage kuladana kamakon timannage visnuntuno kamakon timannage honarakon eyenno hagigatuge ekalaange ekan egotam minbar koddebi ekaman algon suturu welwa ei heyokam kamak algon men ima bumuge terega hame egotal nubakan kama emiha beenun nuwa gotem meduweri wi maves Allah ge minbar fulan emiha ruhige guru emiha beenun nuwe timage miha ko niyawa ekamako Allah ge minbar fulun ekan egotam meduweri wima etteri kama ekuga Allah tabaraka wa taala gadotul dharmaya sawaban edigen etteri wat ena beenu men nuwe imtihanakum feelwaka ekamako ekan egotam meduweri wima ves Allah tabaraka wa taala ge nimmma ruhige alum balum gadala masekka kogge alum anikaves imtihanuge isinde pass veto masekka kura masverikan kaamiyabu nuwegen a duwahu ves mihunna dimen ecche gowa nuwata ekamuge nutanawaskan paalu kurumuge badaluga
Allah tabaraka wa taala ge minbar fular ruhige anikkaves ehen duwahegga ituru hibbaru daagen rodi barakan odu man itura masakket quran ehen viba mi hagigatuga gadawa gadaran iman bunge maana algon me bara gangala deneganna dihe migo lobeti akunna kunne gadawa gadaran iman bunge terega hataru kamaka algon me bara gangala deneganna mi hataru kantaka purihameya iman wade mi hataru kantaka iman nuwaha indegga algon men gadawa gadaran iman bun purihamen nuwan e hataru kandaki ekkama ki Allahge ilmuge tanawaskan algon men gabulu ena ilmu Allah tabaraka wa taala ekalaage ilmum beeruge ende setten nuhiga waane huriha kame ekalaage denugodigen ba ennegen nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis qurba fani awwalu ma khalaqa Allah al-qalam inna furatam Allah tabaraka wa taala galam or fiddi ehendu e galama wahi kurbi uktub liyas e galan idalwe ma aktur manna liyam bi coaching Allah amur qurabani uktub ma kana bi kantaka wama yakunu adiwane kantaka ilal abad daima waamul huriha kam liyas em Allah tabaraka wa taala ge izuna fola e huriha kam ekalaage denewodigen wakan algon menna engeni ehembe kalaage gotan e angawa hema Allah tabaraka wa taala ge ilmum berum eddes kamen higa wa anna Allah ahata bi kulli shay'in ilma hamakasarun Allah tabaraka wa taala ekalaage ilmum huriha echwani wasala wane ki ekalaage ilmum beru eddes kamen higa wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha gahakum fatibdes ekalaage ilmum beru wette embima algon menge hitan ara faabagen daha ittaka pura amal taka evas nubayas rangalas gohas harakatun kuriyas isharatun kuriyas uriha kamakives Allah ge ilmuge terega wa kan algon men qabul ko anikka ekalaage ilmuge tanavas kamu waan huriha kamibdes waane huriha gotebdes ekalaage denugodigen wakan qabul ko nuwe huri kame Bima denwaane goddes ekanaage denugodigen wakan qabulu hen bima ekkamaki adawa gadaran iman bumuge terega Allah tabaraka wa taala ge azali ilmuga ekalaage denugodigen wakan huriha kamigge ilmu ekalaage denugodigen wakan qabulu lobeti akunna kunne devana kamaki Allah tabaraka wa taala huriha kamig tagdiru Urabba huriha kame bani diubba pakan kabul ko Nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis urabba pawe kataba Allahu al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50000 sana Imam Muslim ge sahih hadis kole Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bani Allah tabaraka wa taala kataba Allahu maqadir al-khalq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50000 sana Ansa sahas ahar kuri udutaka binta algu kurebbumuge pansas ahar kuri Allah tabaraka wa taala huriha makhluqegge kagudiru minbar wani diwa Allah tabaraka wa taala ge liyukum ehme huriha kabe diwa kagudiru kurabba fawa kan kabul kur ehma ekama inkar kuramiha ekanaga nudiyubbe ekalaage tagudiru nukurabbe hebbeja emihaka ei iman kam gahdu eriya kanwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma garihuga dennewono miyani bayaku migota gabulen nukure idalwani timanna emihege kiban bariya wegenna adi emihun estimannage kiban bariya wegenni ehma Allah tabaraka wa taala ilmuge tanawaskan enguma aikuga ekaman gabul kuruma aikuga Allah tabaraka wa taala huriha makhluqategge emmeha kankan liubba fawaka kadalubba fawaka qabul kuru ei algon men iman wandi ekame wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin Allah ikurani imam mitanu imam ge mane ki foinnuwata lawhul mahfuz ei huriha echigge ilmu huriha kame liubba fawa
ila anuwata foi Allah tabarak wa taala angwa fani muriha itte lahul mahfuduga himanu bafawane ehem dina eddes kame nudi ubane muriha kame bani andalwa timmana kamaki irada kuru Allah tabarak wa taala ge irada beru eddes kame niga hinga poda kame bias bodu kame bias muriha kame eddes ekalaange irada ekalaange ofedde vi kainat muriha echki mahluga ema muriha kamaki ekalaange control ge tereng higa kan wama tashauna illa an yasha Allah mistakunge beenonta mistakun ede kantatta bani Allah ge irada ge dasuwa ema eddes kamen ekalaange irada beru kurave Allah tabaraka wa taala kamakan irada kurabba iza arada sayana yaqula lahu kun fayakun vaase wahi kurabani denge kamake ema muriha kamaki ves ekalaange irada niga kan qabulu irada ga hure ilmore binalu agotu devattaren irada kauniyya irada shar'iyya ki Allah tabaraka wa taala lobi odi gannawa kan duniya ga higa kamuda insanunge penuma bala beluma bes kamuda kan kama kam nuda kan misalaka mihun namaz kuru Allah dua dennego roda hifaulu mi heokan ema mi kankam badegen dani irada shar'iyya ge teriya ei sharu kurabba ekaman Allah lobi odi gannawa kan misalaka duniya mati ge behiga mihun meru aniya verikan anikkame mi kankan mihigani irada kauniyya ge das Allah tabaraka wa taala ge kuladum wanta kamun ekankan higani ekamako eiki Allah tabaraka wa taala ekankam lobodi gannawa kankame enname insanunna dibifawa ikhtiyar ge tere emi kuramunda kanka ekamako es puriha kamebbe sigani irada wata masiya ge das atarwana kamaki aludu kurebon ofedde Allah tabaraka wa taala ki algon min na huriha makhluqa taken ofeddevi ila ekanaange huriha kame huriha icche ofeddevi hendima ekanaange fiyawa ehin qaalige ehen raazige nuwe ehma mi ataru kanta Allah tabaraka wa taala ge ilmu tanawaswegen wa kama denwadigen wa kama ekanaange minbar fulu kadalobba yubba sawa kama ekalaange irada kurebbumu noni ebbes kame muniga kama adi hame gota ekalaange kan muriha kame kainatuga algu kurabba farataki ufadwa farataki ikan algon men gaburu kurum ei iman kan radwa gadaran iman burge terega komme lazim wegen wa kame tagdir kurebbumuga ande elu gumuga elmori binaluwe eba eki marhala takuge tagdiru kurebbun eba hutte ande elobun eba hutte minbar kurebbun eba hutte egotum bala iruga aamu minbar kurebbun eba ei kurin algon ishara kure fan urutaka bintan halgu kurebbumuge pansa has ahar kuri mis takonge tagdiru liubbon ei aamu tagdiru kaman elbere bidal den eba hure komme aharaku kandalobba kadalubun take ei komme aharigge lailatul qadr bilerega kuriyan wan aharuge kankan kadelu fiha yufragu kullu amrin hakim ekmabante ilahu amur fuluta kadeligen daan ema lailatul qadr bilerega kuriyan wan aharuge kantatta kadeligen daariyen ereyak hama egota umuruge kankan kadeligen da marhala ebeseba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurba fawani kemam hunge tere miha ko inna ahadakum yukhlaqu fi batni ummihi 40 yawman nutfa tinfodege gotoga mamiha ge maduge terega 40 was banden ide thumma yakunu misla dhalika alaqata den ege pahum gandule ekolege gotoga ane 40 was banden ide thumma yakunu misla dhalika mudghata de maskolege gotoga ane 40 was banden ide em sateka vihiduwas amavani hisabu Allah tabaraka wa taala malaikata funuwa
ෆුරාන එළුඹුමුගේ මර්හලාග මලායිකතක ෆොනුවා ඒ මස්කොළ ෆුරාන එළිගෙන්නේ එහෙම එහිසාබුන් ඉන්සානෙක්ගේ ෆුරාන ඒ දිවිගෙන් දනි එහිදුග ඒ වගුතුග කඩ එළිගෙද්දී හතරු කමෙ එන ලියවිගෙන්නේ එයි එනගේ රිස්කු එන කඩ එළිගෙන් දාන එනගේ උමුරු කඩ එළිගෙන් දාන එනගේ අමල්ත කඩ එළිගෙන් දාන එනකි බාජ්‍යවරියක් කන්නවත අබාජ්‍යවරියක් කඩ එළිගෙන් දාන එම්බේම හතරු කමෙ ඒනය ඒ වගුතුග කඩ එළිගෙන් දාන දැන් හැම එකතන් ඉල්මරේ විනාලවණි කොම්මෙ දුවහක් අල්ලාහ් තබාරක ව තාලා ඒකි කංක කඩාලුවා නිම්මව එකනාගේ ඉරාදේ එයි වෙස් තගදීරු කුරුබ්බුමගේ ගොති කොම්මකස් අල්ගොන් මෙන්න කුරුකොන් උදාසායිගේ ගොතුග දේහවෙගෙන් විදියයි අල්ලාහ් තබාරක ව තාලා එකලාගේ ඉල්මුගේ මතිවරි කම එදි එකනාගේ මාමුරි හුරිහාකම දෙනකොටගෙන් වා නාලුග කංකන් තගදීරු කුරබ්බා මින්බර කුරබ්බා කංකම් වනි කඩාලුවා ලියුම්මාපේ එහෙන් වීම ඒ කංකම ඉලාෆා එබ්බස් කමෙ දුනිය මතීගා එයා ඩිමාන්ඩුවේ නුහිගානේ එකනාගේ ඉරාදන් බේරුව එබ්බස් කමෙ නුහිගේ එකලාගේ හුරිහා කමෙ හුරිහා එච්චෙන් අලු කුරබ්බා පරාද මිහිසාව විවාහක අයිමා බයි මිහු කොම්මස් වරක නගාගෙන් දක්වා වාහකෙන් ඔවේ එයි තිමන්න මෙන්න එහෙම් වීම මජබූරු වෙෆෙන්නෝ හෙ විතිවි දියුබ්බාප කණ්ඩාලොබ්බාප ඔයි ගොතක නෝහේ එකමෙ දානි එමෙද තිමන්න වාකි රංගලන් මුළුමේ වාකි නොබෑක මුළුමේ නෙතෙන්නු නිකහල තෆාතු වාහකත බය මිහු ගෙන එහෙන්නම ස්තන්නවාලම වාහකේ කී බබෝන් ගතර ෆුරිහමෙන් ඊමාම් වා මීහකු මි විස්නු ගබෝලෙන් කුරානේ මිය ජවාබු දෙ කිහිනෙක් ඔබ ජවාබකි අල්ලාහ් තබාරක ව තාලා එකනාගේ අසලු ඉල්මුග දෙනකොටගෙන් වාතීවේ ඒ ඉල්මුගේ තනවස්කම් බොඩකම আদি එකනාගේ පහුම් වානේ කංකන් දෙනකොටගෙන් වාතී ලියුම්මුගේ සාබු එද්දස් ඉන්සානකම් එද්දස් මිහකම් වකිගතකම් උලේක මජබූරෙන් අල්ලාහ් තබාරක ව තාලා වහී කුරබනි ඉන්නා හදයිනාහු සබීල ඉම්මා ශාකිරම් ව ඉම්මා කෆූරා තිමන් අල්ලාහ් ඉන්සාන මගු දක්වාති සුකුරුවරි මීහගේ ගොතු ගෝලඤ්ඤා එමගු ඒ මුමිනුගේ මගු ඒ ඊමාන් කමුගේ මගු කුෆුරුවරි මීහගේ ගොතු ගෝලඤ්ඤා එමගු එස් දුනියගේ එගොතම් දෙසුලනි තෆාතකි මේ දෙමගුගේ නිමුම් වර තෆාතුවා එම්මගුගේ නිමුමකි සුවරුගේ අනෙම් මගුගේ නිමුමකි නරක එහෙම් වීම මගු අල්ලාහ් තබාරක ව තාලා දක්වාප එද්දස් මීහකම් මජබූරු කමෙන්නේ රසූල් බේක මජබූරු කමෙන් වෙන්නම රසූල් බේකන් ෆොනුගුමුගේ බේනෙන්නේ සුවර්ගයක නරක ඔතුමුගේ බේනෙන්නේ හේවකංකම හේව ජසා නොබෑකංකම නොබෑ ජසා කඩ එළුගුමුගේ එම්බස් මානේ එම්බිම එද්දස් ඉන්සානක මජබූරෙන්නෝ අල්ගොන් මෙන් ෆරදු ෆස්නමාද මිස්කිත මියන්නනි බකි ෆරාතකුම් මජබූරු කොග්ගෙන් අල්ගොන් මෙන්න ගේග නොවිගෙන්නේ අල්ගොන් මෙන් අමෙද තියා අල්ගොන් මෙන්න ආදෙවේ ඉරුගේ ඉන්සාසස් කරවේ තිමන්න අමින්දයක් කම්මි දනීස් හම එගොත නොබෑ කංකමුගේ තෙරිය වන්න මීහුම් වෙස් එමීහුම් වෙස් එවන්නනි හම එමීහුම්ගේ අමින්ද තියාරුග එමීහුන්න වකි බාරෙන් ඈස්ගේ නොබෑ කංකම අදීමේ ගෙන්දනියෙන් එහෙම වීම අල්ව ගන්නවාලම් බේනුවා වාහකේ කී අල්ලාහ් තබාරක ව තාලා එකලාගේ ඉල්මුගේ තනවස්කමු කංකන් හිගානේ වෙල් දියුවා කොයින් ඔතුමකුන්නේ එද්දස් මීහක දුනිය මතීග වකිගොතකන් ගුලේක මජබූරු කුරබ්බා පෙන්නේ බාරු අලුවා පොතිහිය කංකන් කොග්ගෙන් රංගලන් උලේ ඒර රංගල ගොප්පා නුබෑ කොතන් උලේ පියා නුබෑ ජසා මීහක ලිබිගෙන් දානි එම්බීම ගබෝගදර බහනායිගේ ගොතුග බයි මීහුන් එබ හදා හේවකංක නුකුරුම නුවත නුබෑකංක කුරුම වොනනි ගබෝගද උමර් ගෆාන්ගේ සමානුග මීහක වක්කන් කොග්ගෙන් ගෙනවුනීම මී කාල මීහු මිහාරව සෙවාහක දක්කඤ්ඤා මීහම කාල මී උමර් ගෆාන්ගේ ගාතන් හරිය ගෙනවුනීම වොනනි මේ ගබෝගදර තගුදීරු ගොතීමෙන්න වක්කන් කරවු උමර් ගෆාන් කෝෆාගෙන් බිලාලුම නිහම අද්දස් බුරි කුරාන මෙව සොන්නාන්ත ගබෝගදර එහෙම බිම ගබෝගදර බහනායක නුවෙන් හෙදෙන් එකනාගේ ඉල්මුග හුරීමා එකම එයා දිමාවු මකී මජබූරුවා කමෙන් අල්ගොන්න නීවන්නේ විවාහක මිසාබන් අයිමා
algonge terega bay zuwanuge terega miwahaka waran olakom bay pahara dakka tiwe algon mikam amar boda kambodu algon me iman kamuge rukunaka mira amazuani miwahaka defulunne dunyavi gotum ve salgon me be dihe kommeswaraka visna misale algon deena kommeswaraka tibe fulunge visnama mikan kaari kollam pase heka misalaka algon me terega zuwanun naki kuliwaruge maada anugawara fori gole bay misalaka football kule de gawme balama hinga misaleke gota divehi rajya avatteri gawme kamgawa lankaya de gawmi team football kule iruga e metutaka mihunge fenmara mihuriha che war rangala dirasa ko bala mihuriha kame parabboda engi hore mi hako misalaka madama miyoti e de gawmuge meduga baddaluwa meche mubarak mechen madama haviru miyoti misala oy niruga mimi ni ekamuge ilmu ekamuge maulumat muri ena liyani kotegga madama mi deba team baddaluwegen eke sumakon molwani divehi raj eke sumakon molwani divehi raj diyan ena foi bandu kol den ehsabon madama wegen abiru dandan arage detimu kulege divehi rajye eke sumakon molwejjeyya එබ්බස් මියක ගුණානේ තෝ එයි එන දියුමුගේ සබබුම් වී කමිකේ නුගුණා ගුණානි එකෙස්මක මොළවි කීපෙගේ එයි ටීම රංගල කුළුනි එමිහුන්ගේ ඉන්තිසාම තර රංගලු වීම එමිහුන්ගේ ගෝල් කීපර් මොළවි එමිහුන්ගේ ලඩු ජන්ති මිහුන් කොළදාන වී එමිහුන් කුරි කමුගේ නතිජායි එමිහුන්ගේ එකෙස්මක මොළවි ඒකමකෝ අනිකහුගේ මවලුමාත් එයා මිදිමාවයි algon me kiyani dunyavi insanegge huri kuda ilmuge wahakennu Allah tabaraka wa taala ge ilmu etanage waane huriha kame denuwdige ebbes kamaka e ilmaka fusuwel wengaran therefore ne Allah tabaraka wa taala ge ilmuge tanawaskam mihen koi otima algon me gabulu korambi algon menge ikhtiyaru dai algon me huriha kame kurami anikka emiha kuram beenun ebbes kamegga nuhore gadwa gadaru matikoffai misalaka kaaven kuran beenumwa mihaka ena ekama ule ena kaaven kuran eden wesede pahatun wesule gadaw gadaru matikoffen ena ekan nukosen hore den ideven hore mihaka ta ideve timanne ekama kan ulenam diafariya pashafa diven hore echeke diveni timanna ulene gotakan uleni ehenne nule ama duniyavi gotun emiha beenun horiha kaman ena kure ekama ko heokan kamuge wahaka dakka ira gadaw gadaru ge wahaka නොබෑකම් කරන කුරාශේ ගුණායිර ගදව ගදර ගවාක එහෙම් වීම ගුණ බහ අමල දීමයි නොවේ එහෙම් වීම දුනිය මතී ගල්ගොඩ මෙන් උලේ එරුගා ඒකම කී කොබෑකම් බනාගේ නිකන් කුරවේතෝ බලන් කෙනෙක් සබබ්ද හොගි පාණ්ඩාගේ අල්ගොඩ මෙන් මසය කුරන් දෙන්න ලොබෙති අකුන්නා තුන්නේ ගදව ගදර ඊමාම් වීම කුබා දිබේ ෆාදාගේ කුබා එකම ගහුරි මුහිම්ම කමකි අල්ලාහ් තබාරක වතා තගදීර් කුරබ්බා ෆාකම දිව්වා ෆවා කෙඟුනේ මුමින් අලායබ්බා ෆාදාකි komme gotakak kame dinawegen diyas emihaye tetterigumge hibbaru dibigendan ambodu nuwani maayus nuwani duniyage bay gawm tahuga mi iman kamuge mi rukun neti iman nota mu'minuna nuwima ibefu nostakon adui aha ne bay pahara ekala habartan ade niyani dariwaraku imtihanum fail wima ena natija libum hisabu farmatin kummala gamilla marwich ekibegen eyena tahammul nokurweni gabo gadaran imaw menne ekamako insanaka mu'minaka ena deragote biyasene engene mi Allah tabaraka wa taala ge niyago eggote ema mikama timanna ketteriwani ema mi faada mi oti gabo gadaruge sababun gabo gadaran imam bubuge sababun algon mennan ke tasalli ehinnama jehun dibigendan ehem wegen misalaka mihaku niyawegen ena tawziya kiyan gossa algon men hibbaru dinumuge gotum ni bona baskawge terega mihunnani miwa inna lillahi ma akhas wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma Allah tabaraka wa taala sevani muriha ette ekalange ese wani hippei farate mane ke ekalange milki ke gende qur'ane hame egotan debbi echchebe sei ekalange echchese ekalange hazratuga komme ittakabbes waki wagote kageli faate ehma mi ibarat takaki mi algon menge hita tasalliya hingama jehundi bekal
benu nuwa kame dimavi algon menna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tasqad debani kiyase qaddara Allah wa ma sha'a qaddara Allah ni Allah minbar korbi got wa ma sha'a lekadan irad korbi got ekak kanka ham korbi ema ruheni Allah tabaraka wa taala ge minbar fula ruheni ei gaba gadara imam gumu muri algon menna libe saadaya ege be ehem bima gaba gadara imam guma ki koba kan ngi e imam kamuge sababun algonnenge hayata libe hingama jehon agege maana ga libigen dani midenne bi gota mi maana algonnenga par rangala egi ema gaba gadara imam guma ki befunne imam kamuge rukuntoge terege himene kamen e imam kan barugada vejje mihakun emiha amal nukosen nuhunna masakke quran heo kankan hodan heo kankan quran e ena ebbis mihakan nenge za ena ki bajjeveri ekkamen abajjeveri ekkamen final maane akhiruga maane gotin ena kan nenge emvejje ena masakke quran jeheni abadues rangalu gota kuriyad deve to ganema rangalu gota kuriyad dam beenuwa mihaen Allah tabaraka wa taala kamuge furusa tabdes ahikod dedba ehem bima gaba gadaran imam begen hunna miha ki bara arudana emiha misalakan ufalebbias addufana lenuga itamed purimati vias atun fa gohen nuhadana ketteriwa ehem bima rasulullah sallallahu alaihi wasallam e misal ve dakkamane ekalik paanu ge akkuluga matiga garikadun ibrahim ge furana dat ukkulu iruga bappai ge haisiyatun waran asar quran dobi darfuluga furana emme pauge neva hashakandum beru konnani e asaru daga wagutuga etur ekalik paanu ge dofulun karuna podu kaaba gendane sahabi befulo karihu gonnowa bidalwani Allah ge nabiyya ekalik paanu skir qurabani do hadis qurabani innal ayna tadma wal qalbu yahzan kama qala sallallahu alaihi wasallam dolon karuna ade hitan asaru kure ekamako wala naqulu illa bima yurdi rabbana timanna menge rabbu ruhibode nugannawa ebbe sette dolon berenu qur'an wa inna li faraqika ya ibrahim la mahzunun kama qala sallallahu alaihi wasallam e ibrahim tiba timanna men duuko padati ekam hitama ko ei minbar fula ruheni ehem bima gaba gadaran imam goma ki emiha egotaru emiha kan Allah kandalu baba ebbes ecche nudibiye ni duniya ko nudal rizqu furihama wegen daani emihegge ajalu furihama wegen daani kuda hindu kolebbes saatebbes la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun kuda wagut kolebbes abahibbes nuwane dahibbes nuwane emihegge ajalu furihama pahuga mi duniyen daani mi agida libuni ma marabbodu hita tasalliyaka ingama johume awgon menna dibigen da kamen mikam befulun kiyadi koye wa akay parangu simaratakum mihaku wetten e hisabun wette vettumaki maruwa pada us hisabakun wette eko kandimavi gothon emiha vettuni buneve gothon hus simendi goni takin muri anaka vettigen ena marennuwe mi honta emmembes qabul kuriyana ha matin vettuni maruwane kama mi honta awahan ya ruga ena mihiri hama arangala salama eyenaga ajadu adi hamanuwani kandima vigotu kari gahuri fiharakun ecche ganna maghuras kolli e a vehikala kun jeifa enage qur'an ayti envima qur'an diyuman adi koda wagutu kole e deterege bahuri ehemvima qur'an nude vette iruge Allah tabaraka wa taala emihaka kandelu bi rizqe emihaka kandelu bi ajale kuriyama kofanuniya endes mihaka me duniya kunnen nodane algon men balam bi rizqu hodumuga hada dorangalu maguta kunnuni rizqu nohoda libifawa umuruga hewa amal take koggen Allah tabaraka wa taala ga hazratul darmiya sawaban yedi mati daraja takan ekalang hazratuga fore mihakamuga wo ekama masake kurambi Allah tabaraka wa taala algon men naki furihama maanaga wadwa gadaran iman kam barugada baikamuga lamwas واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته